Kaya tumaga menye mireni ni mwale gato urure. Muka ikarate muka ita monotare ina monotare ide. Muka mwita mwamaraya. Unajua jenzi hawezi fanya hivyo. Jenzi unadhani hivyo? Amikenya retesi ya Nancy. Ogo millennials mo iguta ni nyode. Wona deke. Rudi ende udege. Ina mwinge apani udare. Wadira to mwelira kakana. Mutumie mwarume mama teria. Nagosire kanisi abia. Angera angera sobere yana. Kwanano mwinge yoire. Akangai wanaina waga. Ona lena mwinge. Dari adiwake. Imakangai benaina waga. Dari banyasai. Ona lena mwinge. Dari adiwake. Umaswe fara idere damenya amenya lena kwendete oyo ini gaire Asianya koma pedese, oh ini gaya, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kasihan siang isi katanya, oh, kasih aja nasusun, gua tak
Second,
Wakina kamokoti Yube nakari ametura Mademura ametura Mena motumia ake Ugeti akore ni oti ke mwana Ugeti akore ni oti Ugeti akore ni oti Neitire ezekare Kika feite mwana Kina kiditi chambali Tore kina kiditi Ike sono kale akara Nehoe amahane Adutire kameto Urutia kore nigoti mutuse Urutia kore nigoti Urutia kore nigoti Urutia kore nigoti mutuse Urutia kore nigoti mutuse Urutia kore nigoti Dekine Mr. Mutuse? Yes, sir. Mr. Mutuse? Yes, sir. I have another reason of not understanding you. Which one? Which one? With all these ladies, Mr. Mutuse, yes, you chose to be gay. Who said I'm gay? This guy said you look like one. No, I'm not gay. I'm not gay. What are you? I'm a lawyer. I'm a lawyer. So the opposite of gay is a lawyer? Yes. By profession? By profession. Actually, I went to Kapete Veterinary School of Law. Tell us more. Section 10. Okay, so I want to understand. So you have said also is forex or SIM 2? Forex. Life is forex, not SIM 2, forex. Tell us the truth, Mr. Mutuse. Yes. Are you going to judge him? How to put judge? It is forex, not SIM 2. Okay, how does forex work then? You know, forex involves two things. Tell us more. One, it is currency exchange. Currency or fluid? No, currency. Okay, how do you exchange currency? For example, you give me $1, I give you Kenyan shillings. Now how do you make money now? It is exchange, that is the first one. The second one? The second one, it involves Are you ready to hear the second one? Okay, that's the second one. The second one. They want to know the second one. Yes. Are you sure? We'll see you
Bye.
Sana
Allo,
Ayana moja igara kanato hiya para olo kiboma bagita ya mumare kana mutu yoga bagidai itu nasidai orang wajib dia mengarai orang wajib dia itu kan dia terkira ya karena ada semestinya kami kahara dengan boleh kemudahan untuk yang berbuat kepada garakan ada dia para sami duki marah Sami Doti Maya. Ini dia makin ini. Gimana ngekar kapon do you know me? Ayo kita orang kaget jadi tahu gue. No bodoh no brother. Do you know me? Do I know you? Sami Doti Maya. Dia dah makin nanti kita mau otomasi yo. Nomor orangnya roket. Nomor orangnya roket. Dengan dress dengan mereka. I mean diri aku juga sih, salah. Diri aku juga sih, salah. Bukan harus macam kamu mana ya? Momennya merupakan mana di gua, mana itu yang mana? Sami Doti Maya. Kita cuma namanya biren yang mulai dari tu urut. Mungkin karena temu kita monotari ini, muka kita mau marah. Unajua jenzi hawezi fanya hivyo. Jenzi unadhani hivyo? Amikenya retesi ya naisi. Sami Doti Maya. Ogo millennials mo yuko tari nyote, muona deke. Dunia ndio uteke. Hii na